Dobrodošli na kanal Treća dimenzija plus. Sutra je prstenasto pomračenje sunca, 17. februar ove godine. Poslušajte koje energije donosi ovaj dan i šta nam dolazi u narednih 3 do 6 mjeseci. 17. februara ove godine svjedočimo rijetkom astronomskom fenomenu, prstenastom pomračenju sunca. Nebo će formirati vatreni prsten, simboličnu kosmičku kapiju između svjetla i tame. Pomračenja su oduvijek budila strahopoštovanje. U drevnim civilizacijama smatrana su porukom bogova, znakom promjene, trenutkom kada se nebo zatvara i svijet zastaje na sekundu. Ali šta ovo zaista znači danas? Prije svega, pomračenje je astronomski fenomen, nije apokalipsa, nije kazna. Međutim, energetski i psihološki ono može donijeti pojačanu unutarnju tenziju jer simbolizuje prekid jednog ciklusa i nagli rast. Ovo pomračenje dolazi u znaku vodolije, znaku kolektivne svijesti, revolucije, tehnologije i naglih promjena. To znači da će energija biti nepredvidiva, mentalno, intenzivna i brza. Šta može pojačati se tokom pomračenja? Emocionalna napetost. Tokom pomračenja ljudi često osjećaju unutarnji nemir. Moguće su nagle promjene raspoloženja, osjetljivost, nervoze ili potreba za izolacijom. To nije zato što je ovaj dan opasan, već zato što pomračenje simbolički pritiskuje svjetlost, a to može pokrenuti podsvjesne procese. Savjet je da izbjegavate rasprave i velike odluke tog dana. Pojačan stres i iscrpljenost nam može donijeti. Osobe koje su osjetljive na promjene vremena ili imaju hronične tegobe mogu osjetiti umor, glavobolju ili nesanicu. Najčešće je to rezultat stresa i očekivanja. Savjet je više vode, više sna, manje ekrana. Može nam donijeti i mentalnu konfuziju. Vodolijska energija donosi preopterećenje informacijama, moguće su pogrešne procjene, brzoplete reakcije i preuveličane introspekcije situacija. Savjet je ne vjerujte svemu što čujete tog dana. Provjerite činjenice. Sutrašnji dan nije idealan za velike početke. Astrološka tradicija savjetuje da se tokom pomračenja ne započinju veliki projekti, brakovi, financijski rizici ili potpisivanje ugovora. Ne zato što će propasti, već zato što energija tog dana nosi nestabilnost i nejasnu sliku. Bolje je sačekati dan ili dva kasnije. Kako konstruktivno iskoristiti energiju? Meditacija i tišina, pisanje ciljeva ili bez tihe akcije. Otpustite stare misli i zamjeranja, fizičko čišćenje prostora, boravak na svježem zraku. Ne gledajte direktno u pomračenje bez zaštite. Ovo je dan za unutarnje resetovanje, a ne za dramatične poteze. U nastavku poslušajte šta nam to ovo pomračenje donosi u narednih 3 do 6 mjeseci. Ovan. Pomračenje aktivira vaše polje budućnosti, planova i društvenog kruga. Moguće da ćete shvatiti da neki ljudi više ne pripadaju vašem putu. Iznenadne odluke vezane za projekte ili tim mogu promijeniti pravac u narednim mjesecima. Ne reagujte impulsivno. Ovo je faza posmatranja, ne napada. Fokusirajte se na dugoročne ciljeve, a ne na trenutni ego. Karijere i autoritet dolazi pod reflektore pomračenja. Možete osjetiti pritisak ili neočekivanu promjenu u profesionalnom okruženju. Ako ste nezadovoljni poslom, sada postajete svjesni šta više ne možete tolerisati. Ne donosite nagle odluke, već analizirajte narednih nekoliko sedmica. Ovo je početak transformacije vaše javne slike.
Blizanci, vaš pogled na svijet se mijenja, moguće su promjene vezane za obrazovanje, putovanje i životnu filozofiju. Informacije koje sada dobijate mogu vam otvoriti oči. Pazite da ne ulazite u rasprave vođene egom. Ovaj period vas poziva da proširite svijest, ali bez brzopletih zaključaka. Rak. Duboke emocionalne teme i financije dolaze u fokus, moguće je razotkrivanje nečega što je dugo bilo potiskivano. Ako dijelite resurse s nekim, budite oprezni i jasni. Intuicija vam je pojačana, ali emocije mogu biti nestabilne. Ovo je vrijeme za oslobađanje starih strahova. Lav. Partnerstva su pod snažnim utjecajem. Odnosi koji nisu stabilni mogu doživjeti prekretnicu. Ako postoji neizgovorena istina, sada izlazi na površinu. Nemojte donositi konačne odluke u danu pomračenja. Dajte sebi prostor da sagledate situacije hladne glave. Djevica, vaša svakodnevnica, posao i zdravlje zahtijevaju pažnju. Moguće je da ćete osjetiti fizički umor ili preopterećenje. Vrijeme je da redefinišete rutinu i granice. Ne preuzimajte tuđe obaveze. Pomračenje vas uči kako da najbolje brinete o sebi. Vaga, ljubavni život i kreativnost dolazi u prvi plan. Može doći do iznenadnog preokreta u romantičnom odnosu. Ako imate djece, teme vezane za njih mogu zahtijevati dodatnu pažnju. Kreativne ideje mogu se pojaviti iznenada. Budite otvoreni, ali ne idealizujte. Škorpija. Porodica i dom su u centru zbivanja, moguće rješavanje stare porodične situacije. Emocije su duboke, ali donose jasnoću. Izbjegavajte tvrdoglavost. Ovo je prilika za unutarnje iscjeljenje. Strijelac. Komunikacija i informacije mogu vas iznenaditi. Neko može izgovoriti istinu koja mijenja vaš pogled na situacije. Pazite što potpisujete ili obećavate. Kratka putovanja ili susreti mogu donijeti važne uvide. Ostanite mentalno fleksibilni. Jarac. Financije su pod povećalom, moguće su promjene u prihodima ili troškovima. Ne donosite rizične odluke vezane za novac. Vrijeme je da redefinišete vrijednosti. Stabilnost dolazi kroz strpljenje. Vodolija. Ovo pomračenje je lično za vas. Identitet, pravac i samopouzdanje prolazi kroz transformaciju. Možete osjetiti potrebu da promijenite stil, odluku ili životni pravac. Nemojte se plašiti promjene, ali je ne forsirajte naglo. Novi ciklus tek sada oblikuje. Ribe. Podsvijesti i skriveni strahovi dolaze na površinu. Ovo je period introspekcije, ne akcije. Tajne mogu biti otkrivene, vaše ili tuđe. Odmor i tišina su ključni. Pomračenje vas priprema za lično buđenje koje dolazi jako brzo. Treća dimenzija plus. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija plus.